Meghalaya People's Social Organization, a more well-known non-governmental organization of the many in Riphoi district and the state, on 15th November 2021 extended its assistance to two families in the village of Umrangsai, Nongpor, Riphoi district, whose houses were completely consumed by fire on the night of the 11th of November 2021. The assistance provided by it included furniture, winter clothes and other necessary items. The families, along with the headman of the village, Sri Donbok Karshandi, expressed their gratitude to the members of the MPSO for being prompt in extending their assistance to the victims. Nak konsep lemah ini tak beli udan tempat hidup bah pinang kiu sakta pinang air dan tempat kebakia tempat pinang salat anti pinang pisang bagi pet akmi ini takkan ada jin syamanot ini pat pila isme bat pila no ru ini pila pet ini ban hat takkan ada jin syamanot ini tapi syam la inok kuswat ini mars nikut lawan pat pila pet ini nakaliang gas dorbas tong rangsai misnay tuban yang subha ya piki no yalam juga seng MPSO yudon ni I ba bisen di presiden kai kong presiden women swing kai kong karmaulong ba tunjuru ikong sien te hago bide ba kane ke jingja ke jingpulu kane ke ning di ar kane ke dong nong sem nong sai ke jami misno season perkat misngau ba nila dulu tu yang ba dan rei ha kajing penyak ke bastat ke jong le la pli galat lenti ban wan rapat ikilat jong kajing rap na benta kini kinong dan ba kir kom lu pher kumta kan ke sejap konta idon hangye kinong yalam jure MPSO ki ba don ka mensim jong kajing isne na kumta kini longging ha ko ba lawan ra kini tiar isuki dijankup ijan sing tia iba maki kena lengkam tentang penghuni kapor mo por kelang bakria te kelalong sya ke jinyarap na ka benta jongki te na kaliang snong hi ben pau ko jing songu ko bakrau na ka benta jongki kinong yalam jong ka sing MPSO ninggon ni ban IP ndre ni syukir ku kerdo IP na kaliang jong snong mau ble ke jing sup nyo e ban nang kerku susu IP Nangyo ban IP ke bo kamet ke mesin bejoki pinang la ek bat sekri tambah la ke mentah ki longing ki longsem ki besem lanot besem jenjar bat ha ju ke poru kumbat jupe ki na ke benta ke jingbit jingbiang ju kari pijat ni ki penpau ke jing sungu iki bat ke jing ai kule bo kule na ke kan iki bat uyo ke tu kerhai ki nang ni sekmat ko